Kampay nga na luom, maluluomon ni, oh. Mo yung nga tanag na dayto. Di ba nagtrabaho na fine dining? Wow! Friends food. Dayto iti, decorate niya chef ni. Naginang malala lang ang libre dito kwa. Karamuramuran. Tawag dito nga prutas kakabsat. Iduubing nakat dagay kakadwak kat ko kakangkanan na dayto. Ngam siya. Hang adya na ana arte ng pinadas kong madikayat tilasan. Hindi asam-sam iti kayat kung dayto talaga nga madikayat. Sam-sam it arusip kakasjay kakayatan dayto kapsat. Yung dayto ni oh. Madikayat nga padasan ta madik talaga nga madikayat kakabsat. Nagiduduma kay kayat da. Comment yung man kakabsat no kayat yung lang ti kastoy. Stini hampay nga naluom. Yung ure na loom talaga nga madikayat namin aduk nga pinadasan talaga nga madikayat ti rusok ko kakabsat. Ang piling talaga nga madikayat. Hang ko nga kaya nga ramanan, hang ko kaya nga tilmunon. Samsam it ay apong. Pagalistuan ti kabsat yo. Sapol tayo ti naluom. Kampay nga na luom, maluluomon ni, oh. Lah, pasensyaan nyo ati kukukun ata, syempre madama nakagalala ti gulay, so nga nangisit. Baka manin ibas da ko, nagigibastos ko. Sinada na luom na ni. Oh, sayang, nga kaya ti kabsat yo. So nga nakagalan ay bulong guntong magkakak. Nagpudot. Grigatan aya. Agsapol ti libre nga makan. Madamana kami nagsapsapol ti kariya kakabsat ko. Daludal kas kadaaba na kadungom. Mabuti na sumalog takwa. Makwanak. Mailumlumnak. Awang gabing kaduk nga sumalog enti danum. Kita talata ti pariyan. Pari nga tati jay. Ay, salunod sa aja ni. Ay, haan. Kasala na ululatan dahil tikapsat iti saluyot. Masakit iti sakak nga kwa. Nailumlum itay. Nasa pulak nga pariyan ni, oh. Baka dupay dayta. Oh, baka dupay di jay, baba. Tay sa pulan nga kabsat. Pariyan na tatalao kung ta ko mabutang na kasumalong gani. Baka lumludnak. Oh, ala, hintayin natin pariyan. Oh. Wow! Oh. Gana di jayan tantay nang subsublit to yun.